अहानबद यमना मरुइब अपडेट खरा कंगली पाके मेरादिग लोकचगे जिरिबाम की बेरो बेक्राद लेरिबा पीएससी अमजी मैतेई gi yum ama kuki militeni singnaba singna tumna mai thadoklamle जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की टोंगान टोंगान मफम कयादा लेरिबा मैतेई सिंगी मथक्ता कुकी मिलिटेंट सिंगना लांदादुन yum mai thaba bom अमजी नोंमै कापसिन lakpadagi thagluk leptana satharagli ngarang ahingsu kuki militant sing oigani haina singnaba khutpu amana जिरिबाम बेरो बेक्रा सब डिवीजन की मनुक सरना बेरो बेक्रा दा लेबा प्राइमरी हेल्थ सेंटर अमदी मियोय अमगी yum tumna mai thadoklamle hairi पाउसेसना मफम अदुगी खुंजासिंग दि फंग पाउगी मतुंग ने दि बेरो बेक्रा हाइदि मफम असि जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दि किलोमीटर कुंछा गरोम सलग लैबनी ngarang ahing nong yai matung phung amarom taba matam de बेरो बेक्रा पुलिस आउटपोस्ट की मीटर सनी रोम तमक सलग लैबा पीएससी असि तुमना मै थदुकलंबनी मसी मतुंग द पीएससी अदुगा इराप लापना दना लैबा नंद कुमार कौबमी एमगी युमसु कुकी मिलिटेंट सिंगनी हाइना सिंगनब खुतलाई पाइबसिंग अदुना तुमना मै थदुकलमले मै थाबगी थबुक सथरिंगे द नोंमै राउंड खरसु कपलखि हाइरि पीएससी एमजी युम मै थरंबा असि जिरिबाम द लेरिबा मियामना दुकि मतिक पेंदब फुंदुक नरकली लालगी मतम दफो सोक्तबा अना लेहिंग संगफाबो मै थाबगी थबुक सथरकपा असि टेररिस्ट सिंगी थौंगनी मतौ करम बेरो बेक्रा पुलिस आउटपोस्ट कनकना लेरिबा पीएससी असि इराई लाइने मै थदोक ngam थौंग असि मफम अदुदा लेरिबा मियामगी पुनसे एमदि लनथुम ngak senbagi थौदांग लौरिबा सिक्युरिटी सिंगी असौबा असोइबा अमनि मरम अदुना अयनबा स्टेट सिक्युरिटी फोर्सिंग थजन बिदुना मखाताना ngak senbagi थबुक पैखतपियो हाइरि पनबे आबदि ngarang नुमिदांग पुंग 10 रोम ताबा मतम द जिरिबाम मोनबुंग मैतेई खुलदा खेंखांग अनिरक्ता कुकी मिलिटेंट सिंगना बोम तारागनि थुइ कापसलकपना तना नोंमै राउंड कया कापसिलक्तुना अकन बे अटैक सथरखिबा लैख्रबनी अदुगा मथंगी अपडेट असना कौक्रुक त बोम थाथरकते हाइना फेसबुक त लाइव थकलुबा अदु अरानबनी हाइना सेंगदोकसरी सरिता हौकिबा सेप्टेम्बर 9 द सगुलबन सायंग कुंथुजम लेकाइदा लेबे अधिकारी मयुम सरिताना महाकी फेसबुक त लाइव थादुना नुमित अदुगी ओइनदि कौक्रुक त बोम थाथरकपा लैते हाइना अदुगी दमकता लेबाक मियामना लाले हाइना सेंगदोरकली ngasi मेजर खुलदा लेबे मणिपुरी प्रेस क्लब की थांजिन होल्ड पांगथोकिबा पावगी मफम मांगना मखाताना पावमी सिंग हाइ नुमित खरनि असिदा कुकी सिंगना ड्रोन दगी बोम थाथादुना मैतेई खुंजा सिंग लांदारकली अदुगा मियोय खरन थासिगी तांग निपान द कुकुक त बोम थाथरकले हाइना फेसबुक त संदोरकपा अदुदा महागना हुजिक फावबुदी कुकुक त बोम थाथबा लेते हाइना सोशल मीडिया अमा ओइरिबा फेसबुक त लाइव थादुना फोंदुकलुबनी मदुगी खुदुंगसाबा लौदुना कुकी सिंगना महाकी फेसबुक की पेज की वीडियो क्लिप अदु लौथोकलगा वाइडर डिकोड हाइबा कुकी सिंगी फेसबुक पेज सिंग द कुकी न कक्रुक त बोम थाथदबा लैते हाइना मैतेई दुपिना फेसबुक त लाइव थादोरकले हाइना भाइरल ओहिंदुना महाकपु लानु हनब होनरपनी मागना थगलुबा फेसबुक लाइव अदु सोइख्रे लाले हाइना सेंगदोकसरी हाइना फुंगदुखी कुकी सिंगना थगलकपा फेसबुक पेज अदुगी दमकता पुलिस की रिपोर्ट अमा तौख्रे हाइरि अदुगा मथंगी अपडेट असना ARBSF की अपुनबा कंबाइन टिमना सुंगनुदा पाकसलना कॉम्पिंग ऑपरेशन सतखरे कुकी मिलिटेंट सिंगना बोम मदि नोंमै कापसिनदुना यामना तोइना लांदारकफम ओइरबा सुंगनुगी खुलगी खुंचा सिंगना यामना चावना अवाबा मयुगनदुना तुमफम चाफम खंगदना लाजेनदुना लेरिगी सेरक असिदा ngarang numdang pung 30 minute kuntraga mapan rom taba matamna sugnuda leiriba kuntraga teret suba AR gi kem tamna bom ama kapsilakre hairi laibak phobadi bom adu AR kem gi mamang thangba sarukta taduna pokhai khibadagi asok apan amata yaukhide हाइरी बम पोखाइबगी थौदोकसि थोपदगी ngasi sugnugi mafam ayambada combined teamna combing operation sa thakre hairi pause asina phangba paugi matung inadi ngasi upung mapan tabadagi hauna manipuri police assam rifles amadi BSF ki apunba combined teamna sugnuda leiriba yumthom kuding da sangduna combing operation asi sa tharaki maduda air gi officer ani su yauki sathakiba combing operation atu sugnuda leiriba maira paibigi kangbu su combined team aduga loinana combing operation sathaba asida yauki hairi hojik pawagi oinadi kusukulai amadi mioi amata फाबा कौब लेट्री सथकिबा कोम्बिंग ऑपरेशन असिगी मातांग दसु सुगनुद लेरिबा प्रजा सेक्शन कयादगी पेंद पुंगतोरखिबदी थौंग असि तंपाक्तना लो चटनहनबा अदुगा सिंगी लमदना लो चटनहनदबगी थौंगनी सुगनु अमदि खुलथंगन लेरिबा मैतेई खुलसिंगदा बोम अमदि नोंमै कापसिनदुना यामना तोइना लंदारकलिबा असि सुगनु गल्लोनरिबा Churachandpur district ki dongyang amadi laloi faina singba kuki militant singna kutlingduna leiba mafam asidani adubu masi khangna khangna kuki militant singna kutlingduna leiriba mafam sing combing operation tawdraga lalgi awaba kam thengna nangba sungnuda operation tawba haibasi praja miyam bu maram chadan amuka hena awaba pibani hairi amromda sungnugi maira paibigi lusingbi amana pause asida phongdorokhibadi ngasi combing operation sathakiba asida matungda kuki militant singna nongmai kapsinduna landarakpa ngamdana balokhatpham thokpa ngak senbagi thabuk sing sugnuda leiriba state force amasung central force na sabsana rokhatkani sathariba combing operation asida lanna lobiganu haina su combing operation adu sarbuya ke Kukising district ki SP na phongdoki loina SP na phongdoki bo wafam adu loina SP na phongdoki bo wafam adu budi maira Paibasingna taramogi haina su pause asida phongdorakhi aduga mathangi update asina Manipur da anauba CRPF battalion ani laktuna AR gi unit ani gi mahut sinba hokre
Manipur da thokliba sahi amaga tha taruk sujilaklaba irang asi loisinabagidamukta lokholakpa thabuk thorumsingi manungsanna anouba CRPF battalion ani laktuna Manipur da hanna leramba air unit ki mohot chinabagi khungtang lokat pa hokre anouba CRPF ki battalion ani amaga Manipur center lenga ki maikei dagi thajil lakre anouba CRPF battalion adu Telangana gi Warangal da leiriba yankhaiga nipan suba CRPF battalion amadi Jharkhand gi Latihar da leiriba samaga taraga ni thoi suba CRPF battalion singni battalion amada CRPF personnel lising amomom leigani nauna lagliba yankhaiga nipan suba CRPF battalion asina Surasanpur gi Kangbai da headquarter oiduna aduga samaga taraga ni thoi suba battalion Imphal gi tongan tongan mufam da thamdan duty ta hungani hari pawsina makhata ribadi anuba CRPF ki battalion ani sega mohchin nagadori ba Assam Rifles ki unit ani aduna Jammu and Kashmir amadi North East ki tongan tongan mufam sing da thamduna mathau tawgani hari Bharat lengak na lokulagliba khungthang asibu thakal aduna MLA RK imo na social media ki X ki khutang da hari Manipur gi AR unit ani lauthokriba asi Manipur miyam na taramno gi lauthokriba AR unit sing asi Manipur bu santi amadi ing tapalamdam amo hennabagi tamakta thabuk tawgadaba atopa central force na mahut chillagani khongthang asi Manipur miyam gi aning bapamba khangna center lengak na lokulakpani thoglib irang asi buloisinabagi tamakta lengak na lokulagliba asi gumba phaba tawsil tawrang sing asi Manipur miyam na taramno oklagani haire